Hi guys. Kayla. Hi. Hello. How are you? This is my house, guys, and this is my bedroom, and this is my TV. Your TV. Here. This is my bathroom. Come. Oh Oh wow! my God, guys! I didn't like it. It's very, very small. It's very small. Hi guys, it's me again. Hi. We are in the house of Kayla. Oh man, my guys are going to party. Yes, Ibi ni ibikapu ahantu tugiye kubishira nimo hano muri garderobe. yeah. Oh my God! Wow, Guys, you have a nice house. There is. Yeah. Hi guys, this is Kayla, Nelly, and ciao. Guys, abantu bazi wanyu bazakora iki? Guys, twaje rero gushutinga filime. Ngigi ko bume. Nijudo kwase nyuma y'ukuntu twimanye. Yanga ko mubara kujya feelings z'abandi mu hotel z'abandi. Iyi hotel rero niyo tuje gushutingira. Guess what? Iyi filime. Sheri. Sawambi. Ni get ready with me. Hano ni heza by the way. Nukuri ni heza baby. Very, very nice. The toilet is so clean. The view. See the view. See. Ah. Kayla yekamara wigi. This is The rich guy. Abandi bana bafite wigi naho twatwa guys. When inches zingahe gigi. Oya man, uskiyongera bari inches umunani. Me inches zanjye nizinga. Banza ari 5. Birazitse. Ako umva. Umwana ngo warikuye. Ngo bagwangahe? Bamugura amayita sensa tutarahe. Gigi uri umuntu ugura amayita sensa. Umukinnyi wa filime arambabaje. Ndako ariko nagaye ngo ngishira. Uze kuyamwaka. Umva shiti yanjye uyamwaka mbivuga muri vlog. In the chair. Muri room yanjye. Hello. Wow. My room, darling. Okay. Guys, bye. Turaza gusubira. Tugenda. Kayeli mfata amabune y'abakobwa. Kutagenda se twereka Kayeli. Bihinduye isura. This is my house, guys. Your house. Is this still your house? Yeah, my son manje. Dining table. It's a dining table. Umusatsi wa Kayeli niwe wuze muri telefone yanjye. Cyangwa tuje kwicara muri kamera. Nanjye ariko ari hano ndi kugufasha ibintu professional business. So ubu uri kuri target kuri cameraman bari kuri target. Ubu uri kuri target y'umuntu ugiye kuvuga. Agiye kuvuga automatically to switch. Nelly. Mama Zuzu. Mame Valence. Valence. L'acteur.
Witwa Kuke. Yitwa Nyirinkwaya Gisele. Yego Gisele. Karasira Fiston. Ubwo ndaba ndi director, uyu araba ari DOP. Murangiza phone. Irimo mayina. Imodoka yabona igihe yiguze. bahungishije ubushamu. N'umumenya nabi. Imodoka yagiye basize bayangije ngo kamwe n'umuheto. Sinabisembeye. Oh, murumva mumeze mute? Nishimiye kuba muri kuri ino seti. Cyane cyane kubona urambagije nabwirirwa. Boss Rukundo mwamubonye, Chris in the house. Welcome. Nta kintu kiri seriye twitayeho. Nukuri pe. Byose nta kintu. Twishimiye kuba tugiye gukina n'aba. Hello? Mami, urumva umeze ute kuba uri kuri ino seti? Ewa. Thank you. Mukire neza. Kanjyane n'abagabo banjye. Kylie, enjoy baby. So, telefone muri silence. Papa Idi. Papa Idi. Nta kintu watubwira? Aho bita kwa Bamporiki mu Busanza. Ahantu heza cyane. Cyane. Ahantu wakwicara n'umukunzi wawe muvuga ibitekerezo. Ahantu waza na laptop Mukaruhuka. ugashyiraho ufite wifi ukicara ugakusanya ibitekerezo naho wadodera umushinga ugaca wahandikira filime umeze neza kubera ko ibyo kunywa ibyo kurya byose birahari. Hari icyumba igenze ari kuri $300. Hari n'ibihendutse byo ku madolari $150. Wow. Hejuru aha turaza kubatebereza naho ni ahantu heza cyane. Ko mbona se wamenya reba bano bantu bakora amazu bakaza kuyamamaza akajya kubona hano barimo kurido GPS twagiye yego mutima bikora neza byahatari nukuri ararenze ndamufana Gigi ariko gisi tuje mu Yesu ndabimenye sinana gutabara nose harya yitwaga nde Gigi muri namago wanje yitwa Top Chief Vincent Frank guys bye shake Dari yanganaga nka iyo mu cyapa none ntubwire ndi kukureba wowe ngiye kubaza nyine umva nyine nkubaza hagarara nkubaze vuga mu magambo atatu nyine umva nkubaze mu magambo atatu vuga neri nyine mu magambo atatu Neri ngewe matatu nyine mu magambo atatu nshaka ngwereka nkuvuge mu magambo atatu sibyo kwitonda umuntu nyine ukunda gukora cyane kumva rya gatatu nyine urumvikana nanjye mvuga mu magambo atatu gutyo ntakuzi se ukunzi kuri set ngeze ndakuzi kuri set tumaze guhurira kuri nyinshi ikintu nzi ni kimwe gusekera hejuru nyine akaruru ikindi sympathique ikindi bakumenya icyakuzanye mbanze icyanzanye Gigi ngwino umbwire mu kanya gato tumaranye ndagira ngo umbwire nyine ukuntu wambonye amagambo atatu kuvuga byoroshye kubi kuvuga cyiza icyo ni irya mbere kubera kunzara zibirenge nkakuzamuka ugasanga uri kazima pe thank you uburyo fese mudedicatinze ku bahungu hanze aho bakumenye irya kabiri buriya rero ntabwo ufite agatima keza thank you nubwo ntageze mu gatima imbere mu ndebe ariko karimo karaseseka kakabona irya gatatu you are very open thank you kandi wambwiye ngo nicyo nzi wowe ndaseka cyane nazabutse aje ko bibabwira turi guseka cyane batwumva bari batangiye gukina reka ngiye nkuvuge mu magambo atatu njyewe usanzwe nkuzi umukozi umukinnyi mwiza
Umupapa nubaha. Koshe mana Aha, twagiye mu magambo atatu. Ko we nakuvuze. komeza uvuge nta Oya, namuvuze. Uyu mugabo. Okay, tubwire, are you single or are you married? I am simple. You are not single, you are simple. Yeah. He's simple. Abantu rero Single and simple. Single and simple. Guys, murabyumva rero ku bakobwa ngira ngo mwumvishe nge nateza amatwi. Are you single? Are you married? I'm too much married. The ring. Yeah. I'm one of the men still having the ring. Yeah. Abantu benshi mwazikuyemo so mwazitereye. Babaze. Zimeta n'icyubero ni nk'izimvi. Ni ibintu gusa namera imvi ntagira impeto nkabona. Gigi. Batarantenya umutwe. Ngwira ngubwire. Shaka Gigi na Gigi ngwino hano niho hagaragara neza. Gigi uri umupfakazi uri umudivorce uri Ngwino hano. Kimwe muri byose byahuriye. Gigi, ndashaka umbwire Neri mu magambo atatu wamaze igihe nzi. Neri It's okay, Sheri. Okay, right, like Sorry. This is your room. Yeah, it's mine. Kagiye. ikintu navuga kuri Neri, first of all, ni umukobwa ukunda gukora Cyambere. icyo ni kimwe yakora. Cya kabiri. Icyo byamusaba cyose. Ikindi cya kabiri, agira umutima mwiza, she's kind. Ariko agira umushiha. Stop. Nta kibazo. Cya gatatu. Ariko arakara ko ntabwo bitinda. Yeah. That's it. Aha. She's the best actress. She's my role Thank model, you. yeah, right now. Reka ngiye nkuvuge mu magambo atatu. Gigi mu oya Sheri. Ndakuvuga uko nkuzi mu magambo atatu. Umukobwa ukunda guseka. Umukobwa ukunda akazi. Umukobwa ukunda filime nyarwanda. Sheri, urazikunda pe, urazikunda ndanabikubahira, ukunda akazi ukora muri make. Irya gatatu nyine ubwo irya gukora no gukunda akazi ni kimwe. Irya gatatu uri umumama mwiza. Nkunda uburyo ki bita ku bana bawe. Uburyo ki ubakunda ubashyira imbere ahantu hose uvuga ati I'm the mom of my children. Yeah. Kandi turagukunda natwe. Ni ukuri ukuntu ukunda abana bawe nicyo tugukundira. Merci beaucoup. Thank you. Director. You got money? Guys, aha rero turi gusetinga amatara mu nzu ahantu tugiye gukinira. Bagize heza. See, that's me. Rani njewe. Na regime gusinaki. Lokwifuriza kuzamutima. Nambare gute? By'abahungu. Kwaki sitafata vlog? Papa Idi. Hagara ngufatishe vlog. Imeze bite? Fatisha vlog mane nukanyime vlog. Ubuzima nyime ko gutera imbere ari inshuti. Muri mu bikesha? Vlog wewe. Reba. Ubona amafaranga Papa Idi. umunani icungu zama. Hey. Vlog. Simbagize abastari kankugira umustar. Yeah. We are still. Ugahunda no. Ese mwa. Hi. Nako manere kuri basuri banje akajyana abana.
watu wamekula wangechunga vitu pale. Ibla. The dialect. Mugiye bagiye kurya. Daddy. Ko waruye dukenye. Umuntu umugabo arya ibiryo. Daddy. Oui baba. Ko waruye biki? Nyine abantu bakuru ntabwo turya ibyo byinshi parce que nous devons nous traiter bien. Ndeba icyo cyo kunywa shu nakawayene. No rufanta. Ubutuba Kutarya wowe. baravuze ngo harantu Ntabwo naryo itararya. Ngo ntabwo yarya ntararya. Ibiryo byanjye se bigiye. Director. This is Papa yidi kutajya kurya. ntabwo nabyamanuka Utarakora iki? narakora kopi baje gukora ngo tujye kurya. Muza kurya. Reka soze ahita asimbuka ku muhanda arebe nimba yabaye dakadi ahita aza tuhita tukutuye n'ibyo bya Usuza kugaragaza. Kurya cyane. Reba gasana rero n'isano aririyo. We byagiye hari byinshi ariko ngenda. Oya ni bike pe. Ni ukwala. Ngo ni bike wadari. Se Ibra kuki umuhemu. Ukuri kugiye hanze. Oya. Gigi burarya. Hey hi. How are you? Okay, ndashaka umbwire mu gihe gito tumaranye. Niri mu magambo atatu. Nyine mbwira neri mu magambo atatu. Reka ngiye mbanze. Mbwire Kylie mu magambo atatu. Ubwiza. Sibyo? Banzira aseri reka nguvuge nyine mu magambo atatu. Kandi nimwemera rese uri mubi. Thank you by the way. Ntabwo icyo cyiza cyari kuza ku mwanya wawe. Oya, ngiye uko mbibona. Ubwiza, ubwitonzi, kinyabupfura. Ese kiko kirimo guhakana. Wowe shingira ku cyuhakana. Ubwitonzi ntabwo ngira. Kylie aritonda ugeranyije natwe, right? Yeah. That's true. Okay, ngaho nawe ndashaka umbwire nere mu magambo atatu. Neri? Okay, she's cute. Ntabwo nkwiganye. It's okay. She's cute and like ikintu reka mvuge ubwiza ikintu cya mbere nakunze ku bwiza bwe. Kiriya ni kimwe kuba ari cute, kuba ari mwiza. Like ntabwo yitukuje. Digikara. No, she's natural and beautiful. Oh yeah, that's true. I'm saying yisiga movie. That's true. Nyine ni mwiza. Ari na naturel. Hari ukuntu umuntu aba mwiza ariko hari ibintu yakoze. She's natural and kind. Like namushihagira. Oya ratareka kandi nambwiye avuge uko mu gihe gito tumaranye. Okay, reka ratamubwire impamvu avuze ngo nyine ngo ndarakara. Ngeyo ndakaye nyine ndarakara nkabikwereka ntabwo nzi kurakara ngo mbihishe wambabaje ndabikubwira urikumva kandi bishira vuba. Sibyo? Ufitemo karite y'umushiha. Ariko iyo nagushihuye ndagushira bikada bishira, right? Oya, ubu ari njye nawe nduri kugaragaza umushiha. Yeah. Oya niko Kylie nkoze mu bwanwa bwe ngo she's kind. I'm kind. Oya, kind rega, kind itandukanye. Ntago nitonda ariko ntago ndi umusazi. Kind irimo kuyumva. Pana yumva. Uvuze ko itonda. Niyo point ngende yo nshingiye yumva ibyo. Ntago nitonda ariko urumva reka mbivuge mu ngiye muri rusange. Hari gihura n'umukobwa bwa mbere urumva like kubona agira afitemo akantu k'umushiha arashigurana. Ariyemera njye ndi umusazi. So nibyo mvuga kuba kind, kuba wanakenera ikintu kavuga none se like nk'ukuntu twe turimo kwisiga makeup amubwi akigira hirya ukabona nyine ko ari umuntu wumvikana, you know, hari abantu muri society. Ego, thank you. Gonna be kind na sociable. Tarashinyika cyane. Nuzambwiye ngo ndaseka cyane. Araseka cyane. Wese ukora iki? Ariko mu definition ko wamubonye. Oya. Uvuga no kuba sociable. Kind, sociable and cute. Thank you. Kylie kandi ibintu za bya prodinga kuri channel yanjye. She's cute, kind and sociable.
Okay. And she Nga. work harder, by the way. I She don't know love that. money. No, God. She really love money. Kubyina bwa uramwe amafaranga. Akajyamo. Inshuti yanjye ntabwo nkunda amafaranga kuri urwo rwego. Nkunda amafaranga ku buryo nashyira ubuzima bwa oya okay reka mbikubaze gutya nkunda amafaranga ku buryo nashyira ubuzima bwanjye mukangaratete kubera amafaranga. Apana mukangaratete nanone. Kuno nyine ku buryo wakora buri kimwe kumwe amafaranga. Oya, what I'm saying. Njyewe bigi umugore independent, okay? Yeah. Rero kandi ibyo bintu bikora umukobwa uri work harder, okay? Umukobwa ukora cyane. Kabisa. Kandi gukora cyane gushaka amafaranga no kuyakura. Shanda yahiga ariko. Kandi nahize nkiri muto. Kugahiga. Njye natangiye gukora nkiri muto. Uri kubona mfite imyaka ingahe? 27. No. Just 22. No. Ntabwo navugana nawe baje. Kylie Chara Sheri. She can pay her bills, her own bills. She can pay her Stop. school Fees. Sheri. Sheri. Okay, icyo navuga kandi ni byiza ko nabimwigiyeho man. Ari abagore bari alaise kumva ko dependinga ku muntu, right? Ariko ufite ababyeyi kumva ko byose ari babikora. Ariko kuvuga ngo ufite ababyeyi ariko I can pay my bills. Man ni ikintu gikomeye. No, ku myaka 20. I can pay my school fees. Ntabwo y'umubyeyi wanjye. Ni ikintu gikomeye maze nishema. She's young. Shandi muto ariko ndakoze. You inspire me. Wakuze umfana. Na gatatu. Okay, thank you so much. Ndega koto nguru wo mu 2023. Sheri. None se nuwo mu 2023. Uro mu 2023. 2023. Tukaba turi mu 2025 cyangwa 2023. Yes, kandi ibyo nari mu gutrayinga kuvuga. Indi kwezi mwabyemeza ko ari mu 2023. Oya. Nuwo mu 2023. 2023 nifite imyaka 5. Uvuze imyaka yawe kuri YouTube. That's okay. None se imyaka yanjye yanjye. Okay. 26. No, I have 29 right now. I'm just with free kid. Sheri, ubundi nanjye uzi ikintu nigira kuri Gigi. Njye nanabikubwiye kare. Nkunda ukuntu ukunda abana bawe. I'm very proud yawe. Cyane. Gigi ukunda abana bawe ku buryo ntago ashobora kuvuga amagambo atatu Gigi ataravuga ku bana biwe. Atari umwana. Ahita avuga ngo uzi ngo shango ngo abahungu banjye abahungu Sheri byaduteye ishyaka none ryo kumenya abo bana. Uyareka ngo babwire ikintu sibyo. Nene wakabazana kuri seti bakadusuza. Cyambere kiryoha. Ariko niba umuntu abyaye muri mwe kuko mbizi nabana mufite. Uko mbizi right. Yeah, nize kugira abantu bari bubige. No mwebwe babiri. But ikintu cyambere kiryoha muri isi ni ikintu bita umwana. Buri uyu muntu yagiye kuvuga ati ngiye kubyara umwana niyambure my good future nakagize ndi umukobwa niyambure inzozi zanjye mbere hundi muntu. Ubyo umwana wawe ufite imyaka ingahe? Sheri. Gigi tuzamukoresha ikiganiro abagishaka ku burebure batwandikire muri comment. Igo batwandikire muri comment. Nabonye hari abantu hari uburebure. Ikiganiro nyine kirambuye nyine kuri Gigi. Uri kumva abantu bashaka Gigi azaze atubwire nyine ukuntu yabaye ukuntu yabyaye ubuzima yabayemo babyandike muri comment tuzashaka kanya Gigi azatuganiriza sibyo Gigi. Thank you and you too baby, thank you.